Reka twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Waramutse Rwanda aho mudukurikirana hagiye hatandukanye, abari ku mugabane wa Afrika, abari ku mugabane Burayi, abari ku mugabane wa Aziya na Oceania ndetse tutibagiye n'umugabane wa Amerika. Mwese tubatera yambu yimbibutsa yuko ni Waramutse Rwanda ubu ugiye kudukurikiraho. Nta kindi kiri kwibazwa muri no minsi nyuma y'urupfu rwa Papa Francis. Ese ninde uri buyobore idini rya Kiliziya Gatolika ku isi yose? Ese ni uwuhe mupapa uri kwitegura kuba yayobora Kiliziya Gatolika? Antoine Cardinal Kambanda mu bahabwa amahirwe. Ese u Rwanda rwaba rugiye kugira umupapa wa mbere ugiye kuba yaruserukira, dore yuko azaba baye umupapa wa kane uturutse ku mugabane wa Afrika nyuma y'imyaka 180 yose na mupapa umugabane wa Afrika ubona, dore ko abayoboye iri dini rya Kiliziya Gatolika nka papa baturutse ku mugabane wa Afrika baje mbere y'ino myaka 180. Ese nyuma y'imyaka 180 ishize umugabane wa Afrika wabugiye kubona papa wa mbere uturutse munsi y'ubutayu bwa Sahara, dore ko yaba ari wa mbere uturutse munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibi byose nibyo ngiye kuza nkugezaho, dore ko ari kuzamuka amakuru menshi cyane agiye atandukanye kuzasimbura Papa Francis. Antoine Cardinal Kambanda uturuka mu Rwanda ari guhabwa amahirwe, se ari gushingirwa kuki? Ibi nibyo tugiye kuza turebera hamwe. Nimba utarakanda subscribe hano kuri Waramutse Rwanda, iki nicyo gihe ngube wayikora kugira ngo amakuru nkaya aryoheye amatwi ajye abasha kukugeraho ku gihe. Ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda, reka twikomereze. Abakardinal 120 nibo bari gutegurwa kuba bazatora papa uzasimbura Papa Francis. Murabizi yuko Papa Francis amaze iminsi mikeya yitabye Imana. Abakardinali 120 nk'uko byateganyijwe mu bakardinali barenga 180 bose bitabiriye umuhango w'ishyingurwa rya Papa Francis, ndetse akaba ari nabo bagomba gukurwamo 120 bazatora Papa Francis. Bazatora umupapa uzasimbura Papa Francis nyuma yaho yitabiye Imana. Muri abo bakardinali 120 bazatora, ndetse ari nabo hazavamo umwe uzatorwa, harimo umunyarwanda Antoine Cardinal Kambanda. Cardinal Antoine Kambanda umwe akaba ari nawe mu kardinali wa mbere u Rwanda rwagize mu mateka. Muzi yuko yashyizweho na Papa Francis n'ubundi nyakwigendera niwe wamutoye. Ese Antoine Cardinal Kambanda uri guhabwa amahirwe menshi yo kuba yazasimbura Papa Francis, akaba umupapa wa mbere uturutse ku mugabane wa Afrika nyuma y'imyaka 180 ishize, dore yuko azaba baye wa kane, ariko akaba wa mbere uturutse munsi y'ubutayu bwa Sahara. Hakaba hari hashize imyaka 180 na papa uturuka ku mugabane wa Afrika. Uribaza se Papa Antoine Cardinal Kambanda, Cardinal Kambanda ni muntu ki? Cardinal Kambanda afite imyaka 67. Tubyibukiranye yuko nta wemerewe kuba papa ari hejuru y'imyaka 80. Mu batorwa ndetse n'abatura bagomba kuba bari munsi y'imyaka 80. Muri kumva yuko icyo ngicyo cyujuje. Ku itariki 25 Ukwakira mu mwaka wa 2020 nibwo yagizwe kardinali wa mbere w'umunyarwanda atowe na Papa Francis. Muzi yuko nyuma yaho yatorewe mu mwaka wa 2020 aje kuba n'igitaramo cyo kwishimira yuko u Rwanda rwabonye kardinali wa mbere mu mateka. Igitaramo cyaje no kwitabirwa na His Excellency Paul Kagame mu kwishimira uyu mwanya u Rwanda rwari rubonye mu idini ya Kiliziya Gatolika ku isi yose, aho Antoine Cardinal Kambanda yari amaze kugirwa umukardinali.
mbere y'uko aba karidinari, ndetse n'ubu ngubu na Alexkopi wa diyoseze ya Kigali, mbere y'uko ajya kuba Alexkopi wa diyoseze ya Kigali, 2013 yari umushumba wa diyoseze ya Kibungo, aza kuzamurwa mu ntera rero agirwa Alexkopi wa diyoseze ya Kigali mu mwaka w'2018. yavutse tariki 10 Ugushyingo 1958, avukira mu Bugesera. Nyuma yaho rero nibwo yaje guhunga igihugu cy'u Rwanda bitewe n'ivangura ry'amoko ryari rimaze gufata intera yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Umuryango we rero waje kuva mu gihugu cy'u Burundi berekeza mu gihugu cya Uganda, ari naho yatangiriye amashuri y'abanza, akomereza mu gihugu cya Kenya mu mashuri yisumbuye, agaruka mu Rwanda muri 1983 kugeza 1984 nibwo yagarutse mu Rwanda, ahita ajya muri seminari ntoya. Kuva 1984 kugeza muri 1990 yagiye muri seminari nkuru ya Nyakibanda iherereye i Butare. Mu ruzinduko rw'iminsi 2 Papa Yohani Pawulo wa kabiri yagiriye mu Rwanda, 1990 kwa 8 Nzeri, abasaseridoti 31 mu misa yabereye Imbare muri Shyogwe mu karere ka Muhanga, nibwo yimitse abasenyeri 31, harimo 25 b'Abanyarwanda, 6 b'Abakongomani. Benshi barapfuye rero, hasigaye 2 bonyine, aribo Antoine Cardinal Kambanda, Alexkopi wa diyoseze ya Kigali, ndetse na Musenyeri Harorimana Vincent uyoboye diyoseze ya Kibungo. Uyu Antoine Cardinal Kambanda rero akomeje kugenda azamura amanota mu bashobora kuzasimbura Papa Francis ni mu matora azaba muri uku kwezi tumaze kwinjiramo, dore yuko igishingirwaho gikomeye nuko u Rwanda ni kimwe mu bihugu byagiye bizamura umubano na Kiliziya Gatolika, nyuma yaho Kiliziya Gatolika yagize n'uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ariko Kiliziya Gatolika ni imwe mu bagerageje kwereka u Rwanda yuko byababaje kandi basabye n'imbabazi. Murabizi yuko Musenyeri Papa Francis mbere yo kwitaba Imana haruzi yakundaga kwakira mu biro bye abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi yuko Louise Mushikiwabo yamwakiriye mu biro bye, murabizi yuko yanahuye na His Excellency Paul Kagame. Kiliziya Gatolika rero isigaye ifite umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ishema rya His Excellency Paul Kagame, umwe mu bagabo bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga nyinshi cyane ku mugabane wa Afurika. Ibi rero bigenda byongerera amanota Antoine Cardinal Kambanda yuko ashobora kuzaba umupapa wa 4 uvuye ku mugabane wa Afurika nyuma y'imyaka 180. nta mupapa uturuka ku mugabane wa Afurika. Antoine Cardinal Kambanda rero ari guhabwa amahirwe yo kuzatorerwa kuba papa cyangwa se umushumba nyir'ubutungane wa Kiliziya Gatolika ku isi yose, akaba yasimbura Papa Francis. Ngaya nguko rero iyi mbibutsa yuko ari Waramutse Rwanda mukomeje kugenda mudukurikiranaho. Nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo uyikore kugira ngo n'andi makuru ajye abasha kugeraho ku gihe. Ciao.